Kalk bir. Kalk şey yok o. Qanday? Hozir toplaysan yo'q shu. Mana shu bor ekan bitta. Arkasini alib topdim. Yo'q, o'nda bo'lsin dachi. Ha, olib keladilar ki. Kalk. Canlı sergiyi sözü olur. Yanlış kıpırmaya yapıyorsun. Ya. Nöbette kaçta veriyorsun? Ондайда 100 берди, ондайда 90 берди. Мындайда сызаң işte. Ben vereyim açtım. Atıcılık. Atabek Kıvanç Murzayev. Tuğlan yıl. 1987. 19 Mart. Kaç derece görüyorsun? Oşa Oblastı Fatırayı. Kaç Kazakistan'a yetişti? Kaç yetişti içine? Şalkada. İşte üçün. Toplu başlaştı mı? Ne diyorsunuz? Anca. Kaç playta gittin Kazakistan'a? Ağustos. 2006 şu. Alper'e kumanda ne yaptın? Böyle bir geçti. Çok geçti. Az ne diyorsun? Ben çekmiştim. Ne çekiyorsun? Sen ne diyorsun? Kaç playta gittin? Ağustos. Ağustos'un sonunda. İlk o kadar oynadı da. Ciğerli. Ne mi gittin? Парламентте. Başkan? Виноваге парламентте. Abi, dinletteki. Alper Natan'ın ayıp başkanlardı. Takip ediyor. Kim etti? Sen ettin diyor. Kazakistan'a gidelim. Çok. Onun özgürlüğüyle birinci kelime. Kazakistan'ın gazeteciler var. Tak soldu kara. Betin verecek. Bunday. Ara olayım. Сейчас. Gel şunu yapıyorsa. Atıcının Atabek Kıvanç. iyi gününde. Atabek Kıvanç Murzayev. Tuğlan жылың. 1987. Қанша жастасың сонда? 29. Мұрда сотталдың ғой? Aa. Қайсы берене ме? 165. Қашан шықтың? Майда. Бүгінгі күні неге қармалдың? Kızım yana kaçıp gitti. Шоны бағашына айтып берсең, қандай болды ле? Şol menin alma keldi. Süleş oldu. Murun süleş uçuyor. Қанша сөйлештің? Bir ayda. Жашы 15 екенін білші өлең? Yok 16 yaştan 2000 çıktım dedi. Бар деле ошо 16-да десе да жашы жетелек болчу, туурабы? No. Анан эмне себептен алып кетип калдың? Ошону таакыраак түшүндүрбөчү? Birinci mama geldi. Aşağı. İlaçı. Belki benim videolarım beni karavlı oturad. Men iştegendim. Men bağam videolarım dep жылап kaç aylık başka jaka. Ayta. Men ayттым. Koyun. Атаң апаң өгей болса да атаң өзүң атаң деп айткан. Келди беле. Насеренен жок келип иштеп кетчү. Кийин акыры мен кичине майрам кылып алган элем. Ошо
ошондо телефонумду алып кармап отурсам бирөө чалып калды. Анан ким болду, сен жигит болом деп бирөө чалды. Анан мен жигит болосуң деп жин берип телефон сындырып койду. Ошо мен Кайсы жерден сындырдың? колумдан таштап Ошо кайсы жактан сындырдың? шалтады. Анан Ошондон кийин мен иштеген жак ызылдап калды. Барсам мамасы келиптир. каякта иштешиң? Шалтады. Эмне шалтада? Кайсы ишкана? Навайкана. Мындан жакчу. Ошондо анан мамасына барып жолугуп, Ким мамасына? Айпердин мамасына жолугуп, эмне болду десем, Айпердин көрбөдүм да, жок көрбөдүм деп койдум. Айтпам деп айтты эле могу. Айпер каяктар ушул кезде? Ол жолдо турат эле. Анан мен азыр келемден чыксам, кет качабыз деп, мен алып качып кетиңчи деп ошону деп. Мен айттым, мен сени алып качып Ошко алып качып кете албаймын, ошто үйүм жок деп айтсам, Алматыга барабызбы десем, бага кеттик ошол жака деп. Ошондо чыктык. Кандай жолдор менен кеттиң ошону айтсаң? Сокулуктан бери. Сокулуктан чыктык, таксиге отурдук. Ош базарга келдик. Ош базардан маршрутка отуруп, Чорум суудан өтүп. Кайсы суудан, кайсы жеринен өттүң? Кайсы? Кыргызстан. Аны виноградный деген жакта. Виноградный айылы, э? Ошол жакта. А сен ал жерден өткөн аякта бак тозулган, каякта билдиң ошол жерде ушундай жылчык бар экен? Мурун мен өткөнмүн да. Ошол жакта. Каяка өттүң эле? Ошо Казакстанга. Анан өтүп Казакстанга кирдиңер. Казакстанга кирип, ошо көнөгү баягы сеткага жыртылып калды. Базарга барып, көнөг алдык. Ошондон кеттик. Машинага Алматыга барыштык. Алматыга кандайча жеттиңер? Машинка менен. Ата ким тозалды? Баркан менен жумушканда. Нан жаба. Таанышкан. Мурда иштеп келгенсиң, бар беле тааныштарың? Ошол жакта өскөм. Алматыда нан жаба. 3-4 жыл иштегем. Канча күн турдуң ошол жерде? 2 ай болду. Квартира снимать этчү элең? Ошол иштеген жерде комната ошол рабочийлердин комнатасы. Айпир эмне болчу ушунда? Айпер заготовщик. Эмне болуп кармалдыңар ага? Кармап алганда кыргыз балдар кармады. Эмне болуп койду? Ошо кармашты да телефон аркылуу. Күнүңдү мойнуңа аласың? Айпир айтып кол көтөргөн деп. Болгонбу ушундай? Бир жолу ошо мас болуп калганда кызганыч. Кимге кызганың эле? Айпердин өзбек. Өзү макулдашканбы? Барам деген эмес мен. Ким кайга? Айпир Казакстанга. Өзү жүр деп айтканда ма. Нике болгонбу Осмордо? Же мындай эле Ошо барганда болду. болгон эмес, мындай. Ким болду, сен жигит болом деп бирөө чалды. Мен жигит болосуң деп жин берип телефон сындырып койду. Ошо мен Кайсы жерден сындырдың? колумдан таштап Ошо кайсы жактан сындырдың? шалтады. Анан Ошондон кийин мен иштеген жак ызылдап калды. Барсам мамасы келиптир. каякта иштешиң? Шалтады. Эмне шалтада? Кайсы ишкана? Навайкана. Мындан жакчу. Ошондо анан мамасына барып жолугуп, Ким мамасына? Айпердин мамасына жолугуп, эмне болду десем, Айпердин көрбөдүм да, жок көрбөдүм деп койдум. Айтпам деп айтты эле могу. Айпер каяктар ушул кезде? Ол жолдо турат эле. Мен азыр келемден чыксам, кеттик
качабыз деп мен алып качып кетиңчи деп ошону деп. Мен айттым, мен сени алып качып Ошко алып качып кете албайм, ошто үйүм жок деп айтсам, Алматыга барабызбы десем, бага кеттик ошол жака деп ошону чыгып кеттим. Кандай жолдор менен кеттиң ошону айтсаң? Өзү келип ыйлап биринчи келген. Қазақстанның қайсы жеріне бардың? Так, солду кара. Бетиң берирек. Мындай. Ара алайын. Сейчас. Gel, şunu yapıyorsa. Аты жөнүң? Атабеков Кубаныч. Ийгирээк күнүңдү. Атабеков Кубаныч Мырзаевич. Туулган жылың? 1987. Канча жаштасың ошондо? 29. Мурда соттолдуң беле? Ооба. Кайсы бир неме? 165. Качан чыктың? Майда. Бүгүнкү күнү эмнеге кармалдың? Кызым менен качып кетти. Ошону багышына айтып берсең. Аты жөнүң? Атабеков Кубаныч Мырзаевич. Туылған жылы. 1987. 19 май. Қайсы жерде төрөлөсүң? Ошол областын Катарай. Качып Қазақстанга кетиши кайсы жерде ишенчилер? Шалкан. Иштөөчү. Катарда иштейсиң, э? Не жылдасың? Анжа. Кайсы айда кеттиң Қазақстанга? Август. Кимди алып келдиң? Айперек. Айперек кандай жумушта? Böyle bir geçti. Çok geçsin. Az ne diyorsun? Ben çekiştim. Ne çekiyorsun? Sen ne diyorsun? Kaç ayda gittin? Ağustos. Ağustos'tan çektin. İlk bakar oynadı da. Ciğer gibi. Yemin ettiler. Парламентте жоқ. Başka? Виновайга парламентте Abi, bilmem ki. Ayber Natanez'in ayıp pravaştılardı. Kaç bekliyor. Kim ayıp? Sen ayıp onu diyor. Kazansan evlerinde. Алып кел. Ештеңе жоқ қой. қандай? Abi şu tavuk etmeyin ama. Çok güzel. Ben şu balık mı ettim? Арқасын алып эле тартып эле. Çok onunda olsun dedi. Tatar. Алып келер ме? Жарғылап сергейміз өзі болады. Дауыс кітпен өтеді. Иә. Нұрбекті қауышты жүргізді. Мұндайдағы yüzбейді, мұндайға тұз білдеші. Мұндайға жылзаң işte. Ben vereyim açtım. Başkanlığın konuşları. Қандай болды ле? Ошол менин алдыма келди. Сүйлөшүү. Мурун сүйлөшүп жүрдүм. Қанша сөйлештің? Bir ayda. Жашы 15 екенін біліп сөйлейм? Жок, 16 жаштамын, 2000 чыкканда. Бары деле ошо 16да десе да жашы жетелек болчу да туурабы? Анан эмне себептен алып кетип калдың? Ошону таакыраак түшүндүрбөчү. Биринчи мага келип, ошо илачы. Байке менин үйдөгүлөрүм мени карап эле отурат. Мен иштегенdim. Короче, мен багам үйдөгүлөрүм деп жылап качайлы башка жака деп айтат. Мен айттым.
koyayım. Atam, apam ögey bolsa da atam, özüň atam diýip aýtsam. Geldi böyle. Naserinden çok geldi iştep ketdi şu. Keyin ahırı men kişine mayram kılıp algandy. Şunda telefonumu alıp karma otursam birөө çalıp